Bog svima! Stigli smo i do našeg posljednjeg susreta. U prethodnim videima dosta smo vam toga pokazali, odnosno puno ste toga mogli čuti. Nadamo se da ste neke stvari naučili, a neke ponovili. I zato, mlađa generacija, čujte Klementinu. Evo, pokušajte se sjetiti da šta su vama pričali vaši stari djedovi, bake ili netko u kući. A i za starije Klementina ima poruku. Da li ste i vi pripovjedali svoje djeci priče ili pjevali pjesme? Ili možda i danas koristite neke izreke koje ste čuli u djetinjstvu? Naša Vera Grgac osvrnula se i na dobre želje u ovo božićno doba. Onda je čestitajne bile, oni su si, daj vam Bog blagosloveni miren Božić, i to je bila čestitka kad su primješe bili. Ali dome su si, kad su oni došli jedan i drugim, onda se čestitale i došli se pod bor. Na Božić su došli, do Igote došli, to je došla familija i kumi i donesli su daor. Daor je bila božićnica, jabuka božićnica, teraz se dala i dijela pod bor. Jabuka je bila zapravo simbol blagostavljanja, da se ima, kak i one koji su deli na stol, ne od letine. I onda bi čestitali, daj vam Bog piceku, pajceku, pureku, guščeku, teleku, pajceku, nabrajali su, daj vam Bog pune fršloga žitka, punu štalu sijana i drugega, znate, svega koje bile, ali žitka misli se već na pšenicu, na koruzu, s čim se odhrani, s čim se je gospodarile. I negdje su znali reći, i daj vam Bog punu hižu drobne dečice, če je bila mlada sneha i če još nije bile dece pri hiže. I onda na kraju, daj vam Bog obilja, veselja, svega dobra koji si od Boga želite, mira i blagoslova Božega. I to je bila božićna čestitka. I onda su dali jabuku, pokle jabuk su veći pomaranđe znali donesti, a ove koji se danas nosi, to vam nem povedala, to sami znate. Ja vam povedam kakve negdje bile i čemu sam se ja veselila i čemu se još danas veselim kad mi nešto tak čestita. Od vas se opraštamo uz prigodne riječi. I tak, čestitala vam već jesam, ali vrijedi i dalje. Pripelali smo to v kraju, če sam koji pozabila reći, nek bo nešći drugi povedal, a ja vam iste tak želim lijepi, mirni, sveti i blagosloven Božić i sve božićne svetke. I na kraju, u ime svih članova udruge Eko Muzej Bistra, hvala vam kaj ste nas pratili i na ovom putovanju.